نه تاریکی زندانان و نه درابین حسینین گرتیگاهن دکارن قیرین آزادی یا گرتین آزادی بربند بکن. دنگی برخودانی دنگی آزادیه. برنامه دنگی برخودانی یا رادیوی دنگی گل سلا و ریز گودارین هجا. دی برنامه ما ایرو ده امی برنامه خواه ایرو جواره پیشکش بکن هرکینا برنامه ما ده سری ده سوسیولوژی آزادی پاشی گرتی سیاسی خورشی چتین پشتی 30 سالان جگرتیگاه ازمیری شاکیرانی درکت پیشوازی اگر سه جیره هستین خواه لهمبر و پیشوازی آنی زمان. به تلفن جی حلیمه البایکو هفسروکا تویا دروانی وی بشتر و به امی روشا گرتیگاهان برخودانه گرتیان و هروها روشا گرتیان نخوشی پیره گوتو بیش بکن. دیسا جوارگهن آزاد جوان تونچ نامه که بدنگ جبو گلک حوالین خویین لزندانان دمینین که جبو ویگ برین ها جبریان هاست نامه شاندبو برسوان نامه اندده سلاوین خوی جوار دشیده و هری داوی توران و چین وی هفته. بری چاومد هرکین برنامه خوب گوتی وک هر برنامه امی بشکیش بر پرتوکا ریبر آپو یا سوسیولوژی آزادی بشکی پیشکش بکن. فرم. همجی تیرا خواه براستی نزیک دبه و ببر پرسیاری پیوه گریدایه. بشانسی بقاسی جاهلیه پشتی حضرت محمد او بو یم پشتی وی پر بلز بر ببای شهوتا د سلاداریه کتن. اسلام وکا شورش بلکی جیجوی آلیوه د سری وان شورش اندته کو خیانت به هاتیه کرن. خلیفه این ویش دناوه ده پیروین حضرت محمد بهلن سر وقت بون برنامه و شواز جیانوی بجیل بینن نکاری بونوی فهم بکن و د پراتیک ده خیانت مزن لیکرنه. جبرکو هودان حضرت علی بسر نکتن ام نکارم پیشبینیه بکن کاوی چه قاسی محمد بجیبانیا. ده سری ده سنیتی به توای هودان شروعه و عمل مذهبان محمدینین جدورن. ریو رسم سلطنت یا به امویان دست بکر جی اگر با آوائه کی چور بینن زمان جی یک دستارین دستلاتاری ین هری خرابتر تم معنی اخوانینن. اجوخوا پشتراسم خصوصی جی جپا شره ده هلم. از یک دستاری دستلاتاری راستی دبن ناوی اسلام ده گرینگ دبینم لنوک اسلام. جبر کو دوی یک دستاری دستلاتاری ده تشتکی بناوی اسلامی نینه. لناوی راست جبلی دستلاتاری و سمبولین دولتان این لسر خطا آسور، پرس، روما و بیزانس دمشن زیدتر تشتکی ده نینه. وکه دستلاتاری دربار اسلام ده وی دیار دکم. بگومان وکه همانا چند معنوی خصوصا تیده به باندوربوی هنه. دوی نقطه ده خصوصا که دوی از بگرینگی دیار بکم. از چارچوه ایدولوژیان ده بنافکرنا جواکان راست نابینم. میناک بنافکرنه وکه جواکا خریستیانیه، جواکا اسلامی و جواکا هندو. بنافکرنه بوی رنگی جواکا دکن دینی و جلو راجی ریل گل کماسی و شاشیان ودکن. افتیگین فهم کرنا خوزه جواکا آستنگ دکن. همان خصوص جبو تیگین جواکا کاپیتالیست و سوسیالیست جید جیتنه. ده پیش ده از راوستاندن al سروان مجارم بکر دبینم. مروف دکاره بنافکرنا راست وکه جواکا شهرستانی دموکراتیک و جواکا شهرستانی یک دستار دیار بکه. او جبر که دکاره تواهی جواکا بدخویا کرن دبکو معنیدارتر ببه. لروشلاتا ناوین دناوبرا 3 سالم 5 و 15 پشتی زاینه ده بگرانی حکم دستلاتداری اسلامی مشیا خودی سردستی هگمونیکا سیستم شهرستانی ناوندیه. دستلاتداری اسلامی لسر میراته دستلاتداری یاکوب بیزانس و ساسانیان دور کر هی بهتر برفره و کوربون. جواک نچارما دستلاتداری هزه تر بجی و ببینه. به وی آوایی حجمار دولت خاندان و قوم دستلاتداری او کرنا چارچوه خواه زیده بونه. به وی و گریدای شرین دستلاتداری جلزا خواه نکتنه برواجی بلستر بونه. گرانی کتیا آلی یک دستاری عسکری. لی یک دستاری عسکری ده جی پیشکتن چه بونه. اسلام بگرانی ایدولوژیه که یک دستاری عسکری و بازرگانیه. باجار مزن بونه
د جوتکاری و اندستریه ده پیشکتن هب سینورن. پیشکتنین دو هنری ده جیب سینورن. مرو نکاره ببیجه کشگره کانجی بهرینه. دما دستلاتداری و دولت اسلامی دما داویه دستلاتداری هگمونیکا روشلاتا ناوینه. به داویبونا 3 سالا پازمین پشتی زاینه ره ناوندا شهرستانی ناوندیه هگمونیک بریا ونیدیک دکوه دستی روژاوای اوروپای دور رژی درباسی آمستردام و لندن دبه. روشلاتا ناوین جتوایی دما نئولوتیکه و دما شهرستانی ناوندیه 4500 سالی ره بویا ناوند. جوه دمی او پیوه جبر پرزگری که مینا چیان مزنبوی ین شهرستانی ریلوان وکری هلهلیه سرکوری و کوترومی بویه وستیای نکار خونو بکه و شبیای قابل کی جواکان. دما کو ام د چارچوبه پرزګری کاندل رولا ریو رسمه ابراهیمی یاد سیستما شهرستانی ناوندی ده بنرن بریا هر تشتی ام ببینن کو نه کاری بو یا د سلاداری بسینور بکه برواجی هزه ده ترکیه د وی چارچوبه ده هجمار دولتان زیده او حجم وان برفره ده جلورا پرزګری کن چاوکانی خو یک دستاری د سلاداری او دولتنه قات بقات زیده بن به وی و گریدای شران وکا آموره کی دامزراندنا یک دستاریان بزیدهی هبونا خود دوام کریه. تیگینین دموکراسی و جمهوریت هین هاتنه ناس کرن. بگرانی حکمرانیین وکا خاندانیین جره و رسمی پردبن و دوام دکن. دویمین گرانی جواک لبرانبری دسترادداری و دولت کم بویه. قادا پولیتیک و اخلاق جواکی تیرا خود تنگ بونه. جنرازی بونا و تنگ بونه مذهب درکتنه چه بونه. سروریا ظلام لسر جن و جوانان زیادتر دبه و دوام دکه. توی که کولتیا هری کون آوکه دما فرعون لداوی حاتبه هشتنجی شوه نویین کولتیه جلزاقوه هیچ ناکون. ده بازرگانی و باجاربونی ده توی که پیشکتن هنجی لیج حیبتین خواه ینبری گلکی پاش تمانه. به تا آوائی خواه کاریبونه بگینین آستا بازرگانی و باجاربونه گرک و رومن. لجودکاری و اندوستری تشتکی بقیمت زیده نکرن. سیامین بلکه جی باندورا و یا هری نینی او پرزگریک بون که بسردستبونا ملیتگیری قبیله و قومان آدر و رسم ابراهیمی ده درکتون هوله و گهشتن آستا جنوسایده. گوتنا قوم و عبدین خودین هلبجارتی کوکا و ملیتگیریه بری عبرانی قوم خودی هلبجارتی هاتنه حسباندن. پاش عرب هجای ناو قوم نجیب هاتنه دیتن. ازبتین ترکان د جنگاوری اسلام ده گاوه کدن پیشته چونه و اسلامتی کرنه ناسنامه که بکوک. آسوری وکه قوم پیشی عیسویتی قبول کریه و پیروز کریه پشتره گرک و ارمنی جوه پاش و نمانه و خوکه قوم پیروز این پیشی اعلان کرنه. بلاوبونا خریستیانتی الاوروپای رولا خود پیشکتنا ملیتگیری ده گرینگه. تی گوتن جه اکومنی زیدتر ملیتگیری بلس کریه. ملیتگیری روز چی با آوائه که برهم خریستیانتیا ارتودکسه. ریو رسم ابراهیمی به وی باندورا خویا لسر قومیتگیری نخاسم لسر قومین قدیمین روشلاتا ناوین نتنه پرزگریک فلاکتین تراژیک باراندنه. جه قومین هری کون این خریستیان بوی آسوری، ارمنی، پانتوسی و ایونیایی جه آلیه دسلاتدارین عرب، ترک و کرد این اسلام بوی هاتنه بر تصفیه جواکی. مرو دوی ده رولا جوهیان جی نگاره بچوک ببینه. تصفیه ارمنی، آسور، ایون، پانتوس، ایزیدی چاند و گلندن این مسلمان نبوی بگشتی روشلاتا ناوین به تایبتی جی آناتولیا جه آلیه چاندی و کریه مینا چوله. هریم جوان گلان محروم بوی به پاشوروتیه که مزن را روب بویه جبر که وان گلان دناوا خود چانده هری کون دحوان. جبو تواهی گلن هریم جی افزرار و زیانه که تراژیکه. تصفیه کرنا گلان و چاندن وان به تنه پرزگریکن جواکی گران نکرنه. هزوان آچاره سریه جی گلکی قص کریه. جوان گل و چاندن جگلک زانست و هنران را پیشنگی کری محروم ماین دوی معنی که جواکا هرم حافظه و جهاتیبون خویا زانست و هنر جدست ده. ببن باندورا خریستیانتیه ده تراژدین به همان رنگی لامریکای بسری جرم سوران آستک و اینکایان لأسترالیای جی بسری خو جهان و اسکیمو اندوانین. هرچه قاسی دین بنجی رژیم بدسلاتداری شهوتبوی و شربتبوی تخرابیا نکن پرزگریک و تراژدیا ریلی و نکن نینه. از دوی ناچار دوباره بکم که ریو رسم دینی یا ابراهیمی که دبن باندورا گران آچان دامادی شهرستانی ناوندی ده سر وقت بوناوی برنامه و جیاناوی شبهریناوی شهرستانی زیدتر او هنکی ده نرم و عادل کریه.
آنگو رفورما پارگرتنی یاج برهم زیده حق تبلیغون یک دستاریه وان بخوش بوه بی ایدولوژی جدسلاداری رقادا روابون پیک دانین و دبردل آویده جی جدسلاداران پارا خود خواستن. وقتا کو پارا خود ندگرتن تیدکوشیان سیر رادکرن لبر خود دان لی وقتا پارا خود گرتن بیدنگ دبون. همه همان چیروکه دو سوسیالیزم اوروپای دجی بخوینن. جخوا همه ببینن که هر دوشی دوام هفدونه. بگومان رول آوانا مزن دگردونی کرن و دوام کرنا شهرستانیان قدیم ده آنگو ده زمان و مکان وان ده چه بویه. لیوه رول آوان پرزگریکا زوردستی و متینکاری قدیم آجواک کم نکریه برواجی زدتر و دومدار کریه. ج د گرانبونا پرزگریکا جواکی ده قوناغا داوی قوناغا دسلاتداری هگمونیکا شهرستانی ناوندی اوروپایی که مزن و بلندبه. جه شهرستانی اوروپایی اج سال 1500 پشتی زاین و نوا دنیای دست به مزنبونی کلیره گوتنا کابیتالیست بوی مینا ربازه. هر وها هاتیه ادعا کرن که یکانه میناوی پیدا نابن. به طایبتی جیته دست نشان کرن که گلک تشتین پیکانین جی میناوان نینن. به صدام هگمونیا انتلیکتویل ادعاین زانستا جواکی اوروپای ناوند دگرن وکه راستیم پوزیتیف تینه پیشکش کرن. او راستیم پوزیتیف انش دوگماین دینی زیادتر وکه راستیم وبری دخوازم بین قبول کرن یا راستی دوگماین نوین مدرنیتینه. بگومان مروف نکاری انکار بکه که آواهی شهرستانی اوروپای جداهی خوهیه و گوهریه. لی شهرستانی ناوندی تواهی دیروک پیشکتیه و گوهریه گلک زمان و مکان ناس کرنه. دوامی همان شیوه دوباره نکرنه. تمی جدابون اوی پیکاتیه. جخوال گوری هرکینا گردونی دوی بوی آوائی پیش بکوه. ادعای دبیجه ین میناوی نینن جی ادعای که جخوا زیده یه. جدسپه که حتی داویه قصدتین بنگهین این مهره خال شهرستانی ناوندی قصنه او کارکتر و دیار کرنه جی تواهی 5000 سالان جعالی جوهری و بخواه نگوهرینه. دبکو جعالی تکنیک و رژه و جدایی هبن. دبکو در ریخستنی کرهاتی ایدولوژی و ریوبرین ویده جهرنگی هبن. تاوی وان شیوه و جداهین جهرنگ خصلت خواه هر تم دوام کری هگمونیا و یک دستاری السر نرخ زیده یه. دبکو ناوروکا یک دستاری بگوهره لی او بخواه ناگوهره. سیبریا راحب، عسکر، ریوبر هر تم هیه. گرانی آوان دکاره لگوری زمان و مکان بگوهره لی یک دستاری دوی وان بشان تمیل برچ آوان بگره. دبکو ریبازین به دست خستنا برهم زیده یان جی نرخ زیده بگوهرن لی او بخواه ناگوهره. نرخ زیده یان به زیده کرنا هاتناش جوتکاری و اندستریه یان به بازرگانی یان جی بسایا فتحین اسکری دکاره بیکوم کرن. جوان ریان یک دکاره لگوری زمان و مکان به خودی گرانی لی دیسا جی دانه هبو کوم کرن انجام گشتیا و ریبازیه. جبو فهم کرنا یک دستاری دوی ام احتمام که مزین نشان بدن. او چاوا که بتنی سرمایه نینه دستلاتداری جی نینه. بتنی لقادا بازرگانی اسکری و ریوبری پیک نای. ifade yekbu ya tevahiya van qad û nirxane ya rastî yekdestarî ekonomî jinîne bi zor teknîk û rêxistiniyên di destê xwe de li ser qada ekonomîk hêza desteserkariyê ye şîrketa wê ye lê şîrketa ekonomîk a em nas dikin nîne di tehlîla dawî de hevpariya komkirina sermayê ye carnan xwe weke amûrê desthilatdariyê yê nebûye dewlet carnan jî weke dewletê derdixe pêşame. بله پشتی بشا کومه پیشکش کریا سوسیولوژی آزادی امن هاجی ل نوچه کدیم بدنگ گهداری بکن گرتی سیاسی خورشید چتین پشتی 30 سالان جگرتیگه هیدرکت درکتنا گرتیگه هیده هم جسازی و جسازین اگه توید درجی و هر وهاج مالبات و خزمنوی و گلگ کردستانی جی پیشوازیا وی کرن هستین خواه آنی زمان امه به هفره لنرینی وی گهداری بکن. سلام گرتیگه دارم تجربه دارم افراد جی رای خیلی یعنی برای چیز بگر بیشتر کم بیه جوی کن همیاتون رو برجاز گلک سپاس کرد راستی پیشوازی که خوش باز نصارم من دیساجیش برای آتنا کرد جبر پیوشی تشتی خوب که و سرمنه همه با وقتی دم جام پیک بینیم جوی همیاری سپاس کرد.
بله گودارین جی اف جی یک جگرتین که ها پشتی 30 سالان هاتو گرتن هاتا بردان خورشید چتین ده سال 1994 لبدلیس هاتو بنچاف کرن و گرتن جبر دوزا خواه و دوزا آزادیه گل کرد دولت ترک 30 سال جزای گرتیگه لیبری بله خورشید چتین دما هاتا گرتن 22 سالی بو پشتی 30 سالان 52 سالیه خواه ده گرتیگه هیده جگرتیگه ازمیر یا شاکرانی درکت بله اف روشایی بون هاجی امی بری خواه بدن هف سروکا تویاد در اوانی بریز حلیمه آلبای آمده یه بریز حلیمه آلبای هم بخیر هاتن وشان ما روژاوه خوش به روژاوه خوش به سر سرین سر جوان سپاس دکم بله هر بجی سپاس دکم برز حلیمه آلبای هون جوا که هف سروکا تویاد داره هون روشا گرتی و گرتیگه هم جنیز ود شوپینن هون به مالباتی وارا علاقه در دبن نها پینگاوه که نوح یا برخودان گرتیگه هن هاتیه دست فکرین که حتی تجرید لسر ریبری گلی کرد عبدالله اوجلان نیرا کرن و لسر توایی گرتیگه هن نیرا کرن گرتیگه و گرتی جوینه در نکوین هفدیتنان نها گلو روشا برخودانا گرتیگه هنده چه استکی دیه روشا گرتی هنده چه استکی دیه هنده کارن بمره پارو بکن بله جی هوانا تبدی صلاح دکم یه دنگی ما تجویزن موجود زانن 27 ماه تجریده که گرم سلوکاتی سر عبدالله جلانه حوالت گرتی جی 27 مجداره و حتی 4 نیسان کتنه چالکیه برچیبونش 4 نیسان وجه چالکیه خود گوارد بنن قرار دانن در کون هفدیتنا مالباتان و تلفونان و محکمان دبیجن او تجرید حتی سر سرکاته هبتن او تجرید سر تمام گلی کرده و سر تمام حوالت گرتی آنن او حوالا جی دبیجن حتی آگاهیه که عبدالله اجلانه راکن ام جینا در کون تلفونان هفدیتنا مالباتان بله نه بگشتی یعنی اف برخودانا کلهان زندانان تنه بوید تنه بسینور نمان بگشتی لطوای زندانان گراوی برچونی راوست یا نوسا 4 نیسان چالکی برچونی راوستا قرار تواهی زندان ما در کبن هفدیتنا مالباتی باشه عبدالله باشه بله بله باشه ام تخوازن ویجی بپرسن نه استا وی چالکیه گوهان ها درای گشتی دی بالداریه که چاوا افراند علاقه رای گشتی الباکوری کردستان و ترکیه جبو وان چالکیان و وی هلوستا گرتیان چاوایه چالکیه برچگونه یعنی علاقه داره گله که باش در باز بودم چالاکیا برچگونه دا عدالت نوبت هبو هفدیتن گلی ما سردان دایی کامت کرن یعنی باش در باز با اما خواب نگهشته 4 مانجا خواه حوال گرتیجی چالاکی دست بردن دست بی چالاکی ها هنه کرن حوال دیکهون چالاکی هنجی دیسا جزای هجران ریده نبرین سرگن جهادی یعنی تجرید که گران هیا تجرید یعنی سر تواهی مالبات آنجی مالبات جهمت بلوی تجرید اینا دمینن من مالبات مجی جویج مراد بیجن تجرید هندی سر عبدالله اجلا سر گرتی مجی و سر زیده تر سر مالبات آنجی یعنی حتی مالبات چند هفدیتنه تین زور زحمته که زور دکیشن بله باشه جنها شوه جبو روشوان گرتیان به تایبتی جم دزانن لزندان جی گله گرتی نخوشی هنن بخوشی وانا کتبون گراوه برچیبون جی و روشه هنک جوان جی بردان آوان بریاره بردان آوان جی هاتو بستندن هم رایدارین گرتیگه هن ترکیه و هر وها جوازرت داده جی هینا بریاره سربست بردان آوان نهاتی اداین دوی واری ده گرک چی بکرین درای گشتی ده گرک چی بکرین جناو پیوه تنه بداخیانیانو گلو ویتیری بکی که روشا گرتیگه هن بگی برب چاره سریع تجرید را به ولی راست نخوشید گران گله که زندان آنده هنه حوالی 3 سالان تمام که 3 سالان جزای خود قطینن دیسا دو بیجن یان هنده بیجن ام پوشمانن یان جی
دیسا جزایی که دید وان تیتا برین یعنی دو سه روزه چند حوالی ما تحلیت بین جادی جزای 10 ماه دیسا جزای وان تریج دیکن نزدیکی 20 روزانه حوالی که مطلق هبو مطلق توسن بله منو چاوی چیکن یعنی کوی بتنم یان تی پوشمان بی پوشمان بو دیسا 9 ماه زیده کرن نستغیا گران گرد چور شهید بو حوالی ما تواهی نساق هونه ام گازی گلی خواهی کن گلی ما تواهی رابن وان حوالی نساق خواهی در کبن بله باشه هری داوی گوتنکی وهی ام جوا بگیرن بانگکی وش بورای گشتی چیه ام جوا بگیرن ام خاطری خواه جوت خوازن فرمو نام ام تواهی گلی خواه دخوازن حوالی گرتی خودان در کبن دز و چالکی در ندست بگیرن ام گلی خواه تواهی مالبات ما ام زندان خودان در کردن ام تجریدا گران سر حوالان و سر عبدالله جلان بیتا داوی کردن بله ام بریز هف سروکت توی دروانی حلیمه آلبای ام گلک سپاست کش بو بشتاریا و ام دخباتی و ده سرکفتین دخوازن به هیوی ما رای گشتی جی ببین برسیف جبانگاوره گلک سپاس سلام بله گوداری نهیجا ام برنامه خبر دوام دکن درزی دجی وارگهن آزاد جوان تونج نامه که بدنگ شاندیه جوان تونج تیده سلاوین خوش بو گلک گرتین سیاسی کود زندانان در بر خود دن جبوان شاندیه و هر وها برسوا گلک نامه این کوش بوی هاتنه بریا برنامه اما سلاف جی شاندن ام گلک سپاس دکن جبویه ام سلاف و رز خوش بویی جی پیشکش دکن ام اینها جی لنامه یاوی یا بدنگ شاندیه به هفره گهداری بکن دم باش گهداری نجا از جوان تونج سری ده همو گهدارین رادیو دنگی ولات و خبرکاری به رزداری سلاف دکم دخوازم پیامه که بدنگ بریاتی رژن روژه جبوی دیل نزادیه بشینم دسپی که همو حوالان جای آسی سار به حیبت کو ستارگاه دل مجی و رومتا منه به هستین گرم سلاف دکم رز و حسکرنین خورابرد کن هویدارم همو حوال باش بن بریا پیاما زندان دخوازم سپاسین تایبت جهوالین تکوشین و اوین را رابر بکم بسایه سری و حوالان نامه که زندانان تین گلکی زود گیم من افجی من گلکی کیف خوش دکن هزه ددر من براستی جی حوالین رادیوی ده دخبتن کارکی گلکی هجات کن زندان جارک دین پیشنگتیا تکوشین آزادیت کن شخو هلوستکی جدا نل زندانان دهات نجی کسی هلوستکی قلس هیوی دکر بریا کوچالکی دست ببی که ما به ریوبریا تفگری رهنک برنامه چکرن هنک ریوبران ده برنامه انده جیانی زمان هنکان جبر کو مجارین ما جدا بون بحثی نکنن لی همو ریوبران جی اف گوتن یه زندان پیشنگتیا برخودانی بکن و انجام بگرن لوروی که عقل هفپار افتزانین تکوشین آزادی کردستان خودی دیالکتیک که وسایه کن دما دینامیکن تکوشین به هفره ده هرکن در وی سرکفتنی انجام در ناکوی دیروکا تفگر آزادی به هزاران مینا که وسا به دهان حمله و کامپانی نوسا داگرتی اولین لزندانان وانجمه چیتر دزانن حوجه ناکی کدریج بکن از هر هفتی هر یکیم برنامه کی چه دکن جرنان دنافبری ده برنامه تایبت جمع مدد کن و هول ددن که دروبار برخودانی ده ام ببین یک و دیوار فاشیزم AKP MHP هلوشینن حتی نها گلک جاران حوالا نامه شاندن پیشنیارین خوشی شاندن یک بیک جبو همو حوالین نامه وان گاش نمه و ین کو شاندن لی ریوبرین فاشیزم دست سر کرن و نهشتن بگنمه که از هیچ دکم اوجی گلکن سپاس دکم نامه کو برج مره هاتی ما آگاهی دابو حوالا ناوه وام گوته بو یکو وی داوی هاتن لیمن ناوه وام نگوتی آگاهی حوالا پی نخستی هنه از باورم حوالا ویند برنامه خود گوته بو ما گاندیه حوالی جوا حوالی سینان بلبل حوالی ارسان نازلر جنگیز دوان محسوم قهرمان
Civan Şayık, Abdullah Yılmaz, Mehmet Çağrıcı, Hüseyin Arasancı hat nameyeke xwe pir xweş nivîsî bû, hestê xwe, dilê xwe xweş anî bû ziman. Ji we hevalara yek bi yek spasiyê xwe raber dikin, hezkirin û rêzgirtinê xwe raber dikin. Hinek hevalan tenê silav û hezkirinên xwe raber kirbûn, hinek hevalan jî pirsa heval, birav û mirovên xwe di nav refan de pirsa şehîdan kirbûn. Li gorî agahiyên ku hevalan dayî min ji saziyên têkildar re min jî nivîsî. Gel ku bersivavan werê ez ê dîsa jî hevalan agahdar bikim. Beriyan ha hevalê Fuat Bor daxwaziya agahî û materyalên derbarê birayê xwe de kirbû yên hevalê Şehîd Goran. Ez demekî çûme kampa Şehîd Rûstem jî ji bo ku nivîs rapor wê ne û agahiyên derbarê Şehîd Goran de ragihînin malbata hevalê Fuat min teslîmî hevalan kirin. Ez ê vî dikim ku hetenha gihişt bin malbatê û hevalê Fuat. Yani tiştê ku min bi dest xistî wê demê hemû min parve kirin. Jîro şûn de jî tiştekî ku ez bibînim agahiyek nû defterek, notek, nivîsek ez ê dîsa ji hevalê Fuat re bişênim. Hevalê Eyûp Yaşar qart û pirtûk ji min reşandibûn, dîsa spas dikim û hevalê Eyûp pîroz dikim. Lê mixabinê jî pirtûk nehatiye ji min re. Hevala tekoşîn hewl didê bigênê min, ez ê hêvîdarim ku bigê. Ji ber ku çûn û hatina ba me hinekî zehmet e, her tim çûn û hatin tune, hêja pirtûk nehatine. Lê ez dizanim hevalê Eyûp çi qas xweş dinivîse. Hêvî dikim ku berdewam bike. Van rojê dawî hevala Zehra Doğan, hevala me rojnamevan ku niha jî li zindana Tars û Smêrsînê girtiye, ez wê jî birêzdarî silav dikim. Hevaleke ku ji derve em hevnas dikine, hevalek hêja. Ez wê pîroz dikim, diyarî girt, diyariyekî hêja nav rojnamegeriyê de di astekî herî jor de ye rojnamevanê azad ew diyarî danê. Ez hêvî dikim hevala Zehra xebatê xwe jî berdam bikî, xebatê pir hêjayê hunerî jî dikî, serkeftinê jê re dixwazim. Hevalê bawê jî teva kesayeta hevala Zehra de silav dikim. Ji roja ez hatî çiya hetevêga her dîmenekî xweşik ku ez dibînim ku zehfin Kurdistan xweş e, xwezaya Kurdistanê wek bihiştê. Dema ber avekî de dimeşim, li binê darekî rûdinim, diriyekî de dimeşim, dengê çûka dibîzim û her wekî din wisa ez çi xweşiyekî dibînim di her kêliya xweş de ez hevalên zindanan, dîlên azadiyê difikirim. Ser navê wan jî avê ve dixwim. Yani tahma wê avê jî cuda dibî rastî. Ez ji kampekî diçim yeke din bi taybet jî biharê havînê bi dehan wê ne dikşênim ew qas xweş û wekî bihişteyek welatê me bi rastî ne qamera têrê dikin ku em qeyd bikin, ne jî peyv têrê dikin ez bînim ziman yan jî binivîsim. Min ji gelek hevalan bîst ku gotin xwezî hevalên zindanan jî ev bidîta, ev bixwara, ev av vexwarba, tevlî vê govendê bûba. Yani xwezî zehfin. Pêşiyan gotiye dara xweziyan şîn nabe. Ez gelek caran ji hevalan re dibêjim. Ji bo ku xwezî ji holê rabin, divê faşîzma AKP MHP ji holê rabe. Niha yekem û esas astengal hemberî xwezî, hêvî, xeyal, hezkirin, bêrî, bi kurtasî şoreşa me û jiyana azad faşîzm e. Ji bo wê jî ji xweziyan zêdetir têkoşîn bilindkirin dermane ji me re. Em jî hewl didin vê bikin û em bawerin bila herkes jî bawer bike emrê faşîzma Turanî jî kêm maye. Ez gelekî digerim li qadên parastina medya, moral û motivasyona hatî destxistin têra 10 şoreşan dikî. Hevalên zindanan ji çiyan moral digirin, çiya ji zindanan moral digirî, gel ji her duyan moral digirî. Wekî baskvedana pirpirokeke kuantumîk, tevgera baskeke pirpirok azadiyê ku ji wargehê mazlûman dest pê kir, îro 4 perçe Kurdistan û Ewropa dihejîne. Bûye behoza azadiyê û di ser faşîzmê de diçe. Rêber Öcalan gotibû, êdî ya dikeve para qederê têkçûne. Ew qedera bêyom ya ku li ser gelên me hatibû ferskirin, tevî xwediyên xwe diçin ser sergoya dîrokê. Têkoşîn û jiyan careke din wê Rêber Öcalan piştrast bike. Ez dixwazim hêja gelek tişt bêjim, hest û fikrên xwe bi hevala re parve bikin
لناخوازم زیادتر وی درفتی وان هوالان جی آستنگ بکن بلا دمج هوالین دن رجی بمینی از دخوازم ناوی هنک هوالا بدم و سلاو و رزین خود کسیتا وان یا هیجا در رابری حمودی لن آزادیه و شورشگرین سری چیان بکن براستی از هوالا ناز دکن توان بنویسن برنامه هوالا اوین تیری ناکی جبوه توان نابیجم از هر جاری ناوی هن هوالان دبیجم هوالین که از ناوی وان نابیجم جی یک بیا کم بیز دکم ریز و حسکرنین خوش وان را دشینم بلاد من ببورینم سر ناوی حمو هوالان دسری ده آپی عمر کرم بیلن ناصرالله قرآن چتین آرقاش عبدالقهار آقسوی علی بنک اردوان دینچر حسن مسعود چلوی متین توپراق osman Özün Şemsettin Tekin Hüseyin Arasan Havala Xece Leyla Saraç Berivan Gürhan Fatma Alp Mustafa Okçul Sedat Akgök Sedat Çayır Sedat Can Soydan Akay Rızgar Turhan Bahattin Keskin Bejdarro Ahmet Zozan Çevlik Serdar Şitilay Vahyettin Sarı Elif Akgül Zerin Yılmaz Civan Şayık Abdülvahap Kuzu Eyüp Yaşar Fuat Bor Cahit Tamur Sinan Bülbül Hakim Yıldız Adnan Çakı Şeyh Muskalır Tarık Taş Salih Çellik Abdullah Gürgen Hevali Zamani Serdar Deviren Mehmet Akpolat Behruz Şucai Serhat Yüksek Ersan Nazler Nihat Demirtaş Murat Şevki Halis Nimetullah Yıldeniz Şakir Akkurt Baver Akın Hasan Şahingöz ev havaleki rekesini çepgiriye Türkiye havale kuvi nazdikin bizanibin likuderiye heri davi vakti guaj zindan derketim tekir dabu slavim bigen neze keyf hoş bibin ev kovara ümüş Eylül hebuyi havali derdixist her carej damam zindan ajmara jidişyan Mehmet Yıldırım Bermal Birtek Havale Yasin Emey Akademiye Ez Paşnaveyi Nizanım Yılmaz Yürek Halil Güneş Yahya Güneş Şemsettin Özer Şemsettin Kargılı Faruk Akbay Şerif Ertem Serhan Aksin Ömer Efsen Erdal Polat Ozan Alpkaya Havale Mazlum Tekman Recep Bal Mehmet Emin Özkan Apededo Mikail Çağrıcı Mehmet Çağrıcı Abdullah Yılmaz Yancı Havale Koçer Hacı ve Ekrem Akman kardeşler Eyüp Nanto Cengiz Doğan İlhan Şaylı Zehra Doğan Mahsum Kahraman Hacı ve Vedat Tanrıverdi Heybetullah Yapıcı u havale Lokman Ayetullah Ay ezanın gelek eval henek u ez heji dikarim navi u abêjim zahfin vek me got naxwazim dema hevala zêdetir bigrin hemû hevala yek bi yek yê zindanê bi taybet birêzdarî silav dikim hembêz dikim serkeftinê ji war dixwazin lê çiyayên azad jî yani heval me zêdetir dikarin bişopênin guhdar bikin lê derfetê ku em her tim bikarbin hevre baxivin wajî dixwazim taybet silav bikin hevala havîn güven min jêre not jî şand hêvî dikim gihaşt bîye heval arçîn amara jî wisa hêvî bahos hevala hêvî wêneyên wê min yê 2017 zivistanê min peyda kirin dervê wê qet agahiya min jê tune ez hêvî dikim herî kêm agahiya wê ji me hebî berku derkevim radyo televizyonê belkî agahiyê wê çêbûbî ku nezanibî jî hevalê li balê jê re bêjin yê ku dîtibin baş dibî û hevala Şerda Mazlum ez hemû hevala birêzdarî silav dikim hevala Şerda me hev nedît derfet çê nebû demekî operasyon derket bû ciyê ku me dixwest hev bibînî ji bo wê derfetê em hev bibînin çê nebû rojnivîskê hevalê Bahos
از نشاش بم به حواله شردارانه هلبستی وی هنک وی نه تشتی وسا گوتن با حواله شردانه گر که حواله شرداجی در فتا ببینی امکانه وی چه ببین بگهنی من یه باش ببی ام پرانی حواله راگاندین را حرکت دکن راگاندینا پکه که اگر که حواله شردا بکار بی نقطه کی بگهنی راگاندینا پکه که گرک بگهنه یعنی حواله مناس دکن وندا نابی حوال شردا بکار بی بشینی از کیف باش بین داویه ده دیسا حواله خباتکاری رادیوی شخصی حواله تکوشین و اوین ده برزداری سلاف دکن سرکفتنش همو حواله را بله گودارین هجا افجی نامه کو بدنگش مراتو بوش جوان تونجش بو گرتیگاهان شانده بو جگلک حوالی خوار سلاف شانده بو هری داوی جی دناوا و هفته ده نوچین گرتی و گرتیگاهان چید مبا نوچه برهف کرنه اما بهوره لدوسیه یا نوچه بهوره گهداری بکه نوبت عدالت یا به پیشنگی کومله پشتوانی به مالوات انگرتیان دارد و عدار لآواهی ریخستنا پارتیا هرم دموکراتیک ددپی آیله هاتیه دست بکرین دروج هفتی و هفتمین ده دوم کرد. ده چالکیه ده پانکارتین جدایی که این لحنگان 1000 سلاف جبو زندانان امه به هیزا خواه تجدید بشکینین و جان آزاد آوا بکن هاتا دالقاندن. دایی که ده چالکیه ده پشمال کن تجدید سوجه لدیجی مرواتیه یل خواه کرن. اکتیویستین تبگره جنین آزاد تجایی ریوبرین پارتیا و کوی و دموکراسیا گلان دم پارتی و ددپی یم باجیر هاتن سردانا چالکیه. سلطان ازبوی ده چالکیه ده آخوی وها بود. حتی تجرید لسر عبدالله اوجلان رانبه دیزاروکین مجید تجرید دبن. بانگامن جبو هر کسیه به دستی هف بگرن و رابن سرپیان. هفسی سالن جبریز اوجلان آگاهی نایی گرتن. زاروکین مجی حتی تجرید گرانکری بداوید به و آگاهیان جبریز اوجلان دگرن دی نین هفدیتن آمه. سعدیه یاردم کو دایکا احمد یاردم ایکو لگرتیگاه هجمارا یکمین آتی پتا آفیون کاره حساری تیرا گرتن جی برخدانا دایکان پیروز کر. سعدیه یاردم وها دوماند. کره من سرگونی آفیونی هاتا کرن. مالباتا که کو زاروکی وان لهمان گرتیگاه آگاهی دامه. دمام بهیس کو هفدیتنا وان آداویه از بریات ججنی چوم سردانا کره خواه. از او مالباتا که دن حتی ساعت چاره لیدر و دانسکناندن. دمام گرتن هندن جیلیگرین تازی فرس کرن. دبردوامه ده سعدیه یاردم افتشتانی سمان. کره من گوت. اما ایدی در نکبن هفدیتنه. هونه جیل در والبر خو بدن. برخودان و هیویه ددمه. سلاوین خوشی دایکن کول برخود ددن را دشینم و دستین وان ماچی دکم. نوبت عدالت درشمیان جن جیان آزادی بجی برخودان زندانان و به سروک جیان ناببداوی بو. نوبت عدالت یا خزمین گرتیان بداخوازه جریبری گلی کرد عبدالله اوجلان را آزادی جی پرسکریکا کرد را چارسریه دموکراتیک دروژ صدیده بردوام دکه. پارلمانتارا دم پارتی یا مردینه صالحه آیدنیز و هفشاردارین قوسره زینی ایپک و حمدیه بیلک تورغای سردانا نوبت کرن. د نوبت عدالت د گوبسترانان دوم کر به درشمه بیشی برخودان زندانان گرتیان د چالاکیان ده هاتن سلاف کرن. پارلمانتار دم پارتی صالحه آیدنیز د سردانا نوبت د آخوی و ججد و برخودان چالکوانان پیروز کر. صالحه آیدنیز آنی زمان کو زختین دولتی ین لگرتیگان روش بروز دیده دبن و گوت. گرتیان به هر اوایی جدا برخودان خود دومینن. پیوسته ام هم پشتگیریه بدن چالکیین وان و هم جی بارین وان بل درخستنا چالکیین ارگانیزاتر و بهستر ل در و هلگرن. وقتی که هنجی دزانن داویل پولیتیکاین قریش این لگرتیگان تینه مشاندن تنه براکرنا تجرید لسر ریبری گل کرد عبدالله او جوان پیکانه. ام چقاسی آشتی دموکراسی و آزادیه بخوازن برز او جلان چقاسی بحثا سبروجا آزاد دموکراتیک بکیجی دولت لهمبر و زخت و ظلم خواه زیدتر دکه. صالحه آیدنیز دیار کرد که حتی برز عبدالله اوجلان با اوکی فیزیکی آزاد نبه و بشداری خباتین آشتیه نبه و رولا خواه بلیزه گل کرد آزاد نابه.
صالحه بدومداری وها گوت ام دزانن کو ترکیه جی دی نگهجی دموکراسیه دل بجارتین سی و یکی آداری ده گل یک جی پیامن هری گرینگ دامه هر وها لورجی هم جبو مخالفتی هم جبو حکومتی پیامه که هات داین به تایبەتی وان هەلبژارتنان نیشان دا کۆیەن پرسگریکا کورد چارەسەر ناکەن وێ ڕۆژ برۆژ پاش بە بچن مینە هەفتێ حزیرانێ ڕێ ددمە و حکوومەتێ ji ber vê yekê divê em rêxistinbûna xwe zêde bikin divê mirov zêdetir di nava gel de be ev peyam ji me re hat dayîn em ji vir careke din dibêjin ji bo rakirina tecrîda li ser rêberê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan li her derê berxwedana xwe mezin bikin em ê rêxistina xwe hîn berfirehtir bikin. Rêveberiya girtîgeha TPF a hejmara duyemîn ya Kandrayê bi hinceta hîndekar e pirtûka girtî Mehmet Alçınkaya ya hertim di nava şer de ku wî bi xwe nivîsandiye nadin wî. Girtiye bi navê Mehmet Alçınkaya ku li girtîgeha TPF hejmara duyemîn ya Kandrayê tê ragirtin bi nameyekê ragihand ku pirtûka wî bi xwe nivîsandiye jê re nayê dayîn. Alçınkaya ku av 5 salin li girtîgeha Kandrayê tê ragirtin. Alçınkaya di nameya xwe de diyar kir ku pirtûka wî ya bi navê hertim di nava şer de ku weke jiyanname hatiye amadekirin di meha Sbatê de hatiye çapkirin. Bi domdarî Alçınkaya got ku zêdetirî mehekê rêveberiya girtîgehê nahêle ku pirtûka wî bigihêje berdestî wî û ev agahî da. Her cara ku ez ji rêveberiya girtîgehê û yekîniyê perwerdeyê dipirsim dibêjin pirtûk tê vekulandin û li cem mudîrê girtîgehê ye. Di vê navberê de bîst ku têgildarî pirtûka min çi pirsgirêk nînin û tê firotin û gihiştiye ber destê gelek girtiyên di girtîgehên cuda de. Di berdewamê de Alçınkaya ev tiştanî ziman. Mehek ev sere derbas bûn û hêjî nedane. Lewma parlamenterê Dem Partiyê yê Kocaelî Ömer Faruk ya Gerlioğlu li mudîrê girtîgehê geriya û xwestiyê vê mijarê biaxive. Lê mudîrê girtîgehê hevdîtin pêre nekiriye. Li ser vê yekê Gerlioğlu li Wezareta Datê geriya û bi cîgirê wezîr re axivî û keyfiyeta heyî jê re parvekiriye. Bersiva daxwaznameya min a beriya cejnê dan û gotin lê pirtûk neyê danîn ji bo hinceta biryarê jî gotin. Motivasyonê bilind dike û aliyê wê yê hînkirinê. Xuya ku naxwazin girtîgeh veguherin qadên hilberînê û asteng dikin. Ez jî bersiva wan didim. Ji du heta îro tekoşîna min hertim di nava şer de ye. Alîşen niha li girtîgeha Adanê TPF tê ragirtin. Ev 30 salen di zindanê de ye. Lijneya îdare û çadêriyê ev du caran berdana wî asteng dike. Hata zanîn divya bû ku Alîşen 24 cotmeha 2023 hatibe berdan. Lê tehliya wî ji bo 6 mahan hatibû talûkkirin. Lijneya ku cara duyemîn civiya bi hinceta ku poşmanî qebûl nekiriye, cara duyemîn tehliya wî paş xist. İnisiyatîfa azadî ji girtiyên nexweş re di hefteya pênsid û yekemîn de li pêşiya şaxê îhadeya Enqereyê daxuyanî da. Endam û rêveberên îhadeyê tevlê daxuyaniyê bûn û pankarta tedawî mafe nayê astenkirin girtiyên nexweş berdin hate vekirin. Daxuyanî ji hêla endama meyekê ya îhadeyê Nuray Çevirmen ve hate xwendin û bal hate kişandin li ser rewşa girtiyên nexweş Yildirim Demir ku 28 salin girtiye û li girtîgeha TPF a Bolayê tê ragirtin. Nuray Çevirmen diyar kir ku xeteriya felcbûna demir heye û got divê demil dest bê tehliyekirin. Şaxa îhadeya İzmîrê jî ji bo balê bikişîne li ser rewşa girtiyên nexweş di hefteya 288 de li pêşiya Sümerbanka Kevin a li Konakê daxuyanî da. Di çalakiya vê hefteyê de îhadê balkişan de li ser rewşa girtiyên nexweş Mehmet Govel ê li girtîgeha Kirkkilar ya İzmîrê tê ragirtin. Daxuyaniya bi Kurdî ji hêla hevseroka şaxa îhadeya İzmîrê Zîlan Gümüş ve ya Tirkî jî rêveberê şaxê Ahmet Çiçek ve xwendin. Di daxuyaniyê de hata gotin ku dema Govel li nexweşxaneya Profesor Dr. Cemîl Taşçıoğlu ya Stenbolê ji ber penceşerê dihat tedawîkirin di 6 Sibata 2024 de hatiye girtin û tedawiya wî nîvco hatiye hiştin. û peyama divê demil dest bê berdan hate dayîn.
کمیسیونا گرتیگاهان شاخایی هاده یا استنبول ده هفته 629 هانده چالکی اخوا یا رونشتنی فل دارخست داخویانی لبر آواهی شاخه هات داین دی چالکیا وی هفته ده بال هات کشاندر لسر روشا گرتی نخوش عبدالله زور اصلان آیا الگرتیگاها هرگلی تیرا گرتن و نخوشی نوی یم وکی دل گرچک و تانسیونا بلند هنه داخویانی جهلا اندام کمیسیونا گرتیگاه یا شاخه ای هاده مریم بارس و هات خواندن مریم بارس کد که نخوشی نوی وک تانسیونا بلند گرچک بشک و مزیزدانی که ین زور اصلان هنه و بروویان جی جسدی 85 وان هاتیه گرتن دیجی مریم بارس کد که دوی زور اصلان تاولی وره بردان بله گودارین هیجام هاتن داویا برنامه خو حتی برنامه یکی دن بمینید خیر و خوشی دم باش نه تاریکی زندانان و نه درابین حسین یین گرتیگاهان دکارن